Razarışını bergende kız sayın var. Siz qaysi avuldansınız? Metin Teşeden. Ilegen misin yok mu? Əzilegen değil mi? Legelegen. Mingerge de yürüdük. Bana kozaklarga da bir har jürge bula. Onda kara çıkkan deyip notaştı. Tağın koylarga irisi teşede bar mısın? Tağın bolukta turgan urunlar. Suftirere de yürüyüz İngiliz suftirere. Üzügiz qaydan? Bizim paraşmada. Номинация по 3 места. Вот, скоростное бурение, первое, второе, третье место, значит. Потом самая большая рыба, тоже первое, второе, третье место. И самый большой улов, также с первого по третье место. Ilegen misin? Nişi kalergiz ilegeme? Allah'a şükür. Yok çünkü bugün lekmi. Легенди gelindi. Ну, я по-честному, кишелekti bugün lekmi. Aha, şulay yürüysiz частый mı? Часто, через день, да каждый день бывает. Koylarda bulasız яңадан, шушында гана mı? Шушында біздің ескі жүренің тігінде тоже возле моста бір головның тұттым зұрным. И все, енді бүйтіп қоя барғанымыз бар. В этом году никуда, а так жейкіні енді көбірек келеміз. Lekin o'zina bir rahatinga qishni, o'zina bir qishni tinchtabroq yursan, shirin shirki yo'q, ish yo'q. Көрем, ең көп балық тұтушы сіз. Күн сайын жүресіз балыққа? Üşemegen. Бары бір, сізнекі көбірек енді. Bugün da yeri bizimdi.